Anyang aki din! Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jacket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya day tadanog mo. Mga madanog mo day ti rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Ah. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, anya ti basol ko ka. 5 basaklang mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Inton maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likaw. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo daytan, ah. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, ah. Nalastog gayam. Anya nalastog, inan-ano na ka. Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang man ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stan bakit. Sarda nga mun day tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan nyo kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti Balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak. Babay, kunana mo ta. Kat no nakita anilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa lang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka dayjay a tao. Abus ko na sa asawa mo, bakit? Idi pa'y amo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gapot ay tultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakrot, danugam dayjay ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wan gap-gapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya, bakit? Adalaag man ti dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapanakon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taada nga minakitang idikalman, ajak nagustuhan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan jay kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjay na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto ati manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Ure dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumot ti kunak, nanang. Nagmalaskit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog Iso nga ita, naskan asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam.
Kaya't ko, puro kapya. Bakit? Ay, lumaban ka. Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man, bakit? Relax ka laang ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kaslasaan ta nga, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare katakrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kahit. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Uro-urahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang may. Jan, agawid ka! Hindi bagit ko, pare. Inton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At talang iyar arasas na kanyak ba kahit? Ay na, di pa ila pinabuksitan. Di may balod ako. Adaak mo't amang piyansa kan kakad. Yaklay narapaap, ti mabalod ba kahit? Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kaya garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man ki direta English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytay. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy ba kahit? Adtaw. English nga ro ti sursuro ka subject. Daytaman ti kayat ko asurwan ba kahit? Ti aging lays. Taapay alas ka na sursuruam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laang. Bakay? Bilibak at talaga iti dayjay at tao ba kayo? Nagtakrot. Asinaw, tidakda ka matam. Ni Jan Apay, di mo pa'y sinardangan. Nagmayat aluklukwan ba kayo? Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasawaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anya, ti aramido nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa na nang, apay ka di? Anya, jay basbasaan na. Jay English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Iso ano at dawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Iso mati kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang aglasto. Mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, lagregat ka mat asurwanan. Unay kakit din na yan, bakit? Anusan na ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit, di mo pa'y lang mo. Gagangay tamidyo adan edad ko bakit? Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit? Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1.
Mayat may, ti kukuya-kuya. Wen pare, pariirak man. Ta nagpudot iyo nagtibalay may. Nakainumak basit, pare. Ay, so mulagaham nga agat arak ka pare. Mayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka, pare. Anya, ay, saan mo ta pare? Naglastog kayo di pa nagkita ka. Ay, saan pare? Impluensya lang, ti arak ba ita pare? Dalugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya, Do not try me. but nga naksama da. I'm not care. Nita, bumugaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan a diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay dictionary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a dictionary? Kasano awan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging gaita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyag. Binaybay akon tawan matlaang mga usar dito'y balay. Kasano amawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta dyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sa sasawam. Inakayaban ng kilkusip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga angkel mo. Padamot an norid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang gail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim madanog, baraw. Ay, makadanog kay tanang gail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya ay pagtugtugawak pa kay. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada di ahuan bakay. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umaylang agistambay bakit? Itemplamang kiti kabina. Naibos nanti kape na. Agpat patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niyo? Awan, sige agad dimot. Wan, umay ka na, addan! Ha? Adda ka nun bakit? Ne, anya ti addan? Sige ba ka umay ako ng kal! Saan ka di ani dyan, dahil ta magmagna di ta kalsada? Wanang gal, isulan dahil ta. Kita ang tipan naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan manood da ilumlimang ng armas na. Katapay ko manood da ilumlimang ng armas na, kabuteng mo ang gal, kabuteng ko. Padayam, kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taatao ita. Oh, Jan! Si kamad kayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbaga to'y kaanak, analastog ka kano, ha? Ha?
Sa anak mo't analasdog tiyan mo ka, tata. Nalastog ka, kunam kala asino. Bituga mo nang kan. No. Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsang kan. Kit English mo to na. Anya ti English ti danugang ka? Api adamagam ka na kayang kan. No fighting. That is bad. No. English man ang dahil siya ka na. Let's go home. No fighting. Apay di mo imbagaan. Ay, madi. Apay di mo imbagaan na laing magkayang nga English dito tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras ka matan. Ay, narigat ag English, barok. Agdaringunguak. Lapanawag ka na. Angkel! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman di kapit, barok. Ang mga nulong mamiis, itakan. Nya ka lagi din, Angkel. Di na mo panawan dito ya. Makigayim ka lang tanggang kuwana. Tapos narigrigat ag English. Nakapuyak din abang panawag. Anya laki din. Agsublitan nga ag-eskwela ti grade 1 no kastanggal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Ay ayatan ka unay-unay talugtog. Si kalaang tinakarik na ak iti kastoy nga ayat. Kasta akmet ken ka, Melanie. Ay ayaten ka unay-unay. Naidumduma ti panagayat ko ken ka. Ay na, agyaman ak unay talugtog. Awan ay nyaman na, honey, my love. Sapay la kuma, ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay so santo Apolos ama pasamak dayta. Isa patakken ka dayta. Agyaman ak no kasta talugtog. Oh, si kamot gayang pare, apay. Mare, adda ka din ni Melanie ditoy? Ha? Awan mat pare. Apay, saan ka di pa'y ang nagawid? Awan pa'y nga rod. Sapay rabiin. Ay, kasangsangpet ko ang naggapoy di trabaho. Ngam nadanunak dagiti ubing nga awan kanenda. Anya? Nunap-napanan na nga tan. Unay mutten ni Melanie? Saan mat ngayon may ditoy? Awagam Awawagak nga rod. Ngam inidap na mo ti cellphone na. Ay, sigurado anapan manenday di iti ayan ni talugtog akabit na. Ay, unay hindi chay ababae. Sige nga rod, mare. Kunak ngamin no adda ditoy. Inak nga rudan. Napnapa na maya. Apay nga itakalaang ha. Ha? Ay, kwa? Adda ngamin napatag-anapan ko inasikaso iti ili. Inasikaso. Aging ga iti rabi kasta ka de. Anya ka matan. Panunutem ko mamot adag iti ubeng. Ururayin da kang agluto iti kanenda. Ah? Ay, kwa? Ay, mabambanog ti tao nga agtrab-trabaho. Sakit kastoy pay lang ti masangputan. Ngawan tinaluto amakan. Malahuston. Di kan agngaw-ngaw. Agtugaw kalatan, tasya akong ti agluto iti kanan tayo. Agluto ka, takanam lang. Nakaturog ang dagiti ubeng. Di da kan nauray. Rab-rabi nga umay nakasapsapulan nila kay mo. Napnapanam ngamin ay di kalman, tanarabian kamat iti kastaunay. Ay naku mare, amumun ano sa dino tinapanhat. Anya? Nagsarak kayo manan ka ni talugtog kanya. Tagdagari ko mare, ang mga nuad da makangagkan ka, narigatan. Anya? Ay unay kan mare. Kasanon no maamuan nila kay mo day tangar aramidam? Ket no maamuan na, di nasayaat. Tapno agsi na kamen. Iti kasta, nawaya kaminton kini talugtog may labs ko. Hoy, panunutam dagiti anak yo kan ni Roldan. Awan mo't palikot iti asawam Ngam no apay nga aramidam di kasta. Hay, jak man mo kumare.
Jak may explain. Basta, natimtimbang ti panagayat ko kinitalugtog ngam ti asawa. Nasapa pa'y mare. Tapno agpanunot ka. Saan anasaya at day tanga ar-aramidam? Ha? Naggapo kay dyan ni Panyang, kumare? Un mare, naggapu ak ijay. Ngam, pimanawak adagos. Gaputa nagalasmutan dagiti bagbagana. Ha? Ibagana mutan awas-wasa kunti ayan-ayat may kinitalugtog. Kat husto mo ti imbagana kan ka, saan ka di? Ay naku mare, iso anak ko na day jay. Gaputa umapala ang kanyak. Anya? Umapala ang kanyak ni Panyang. Apay ko nam. Ngamen, oray adan asawa kin anak ko. Adala tagaram kanyak, gaputa na pintasak. Anya? Sana kasken kwa na. Amanipod na ki asawa. Nagbalinan alos yang. Iso akas la apo ko nan, dagijay duang anak na. Anya? Nay, da kayumot gayam ti masabat ka o melan eh. Apay, pangipanam ka dagiti anak mau. Ha? Ay, kwa tata. Ipan ko man ijay balay da Panyang. Ha? Apay, adamanin pagnam? Adda atata. Jakmet ipan ida, no awan papanak. Apay, agap-apply ka iti trabaho. Iso akanayon ka mapanijay ilay. Nagadumutan asal sa ludsudo nyo. Ta kayo man laangan. Ha? Rumor ka manan? Un mare, sana bale, taag-subli ak matladagos. Ay, apay, makisinarak ka manan kanitalugtog. Mare, amangan no adda makangagkan ka. Makamu ka man lang iti biyag mo. O sige mare sikapay lang ti makamu kadagiti anak ko ha. Di ka madanagan. No addated ni talugtog my loves ko a kwarta. Ikan ka. Ay na, uray saanan mare, kwartam latan. Nay, si kamit gayam Panyang. Anya day ta imot mau. Kwa, si Daon. Napanak man gimatang iji tersina ni Nana Osang. Ipasidak man kadagi siya anak ni Melanie. Anya? Pimanaw matlatan nga awan imbati na si Daon dagi siya anak na. Ay una yun ni Melanie. Apay, napananaya. Nasabat ko itay. Salsalud-sudak no agap-apply iti trabaho. Ngem tinalikodan nakbait. Ay na tata. Diyak ko makayatag sao. Ngam ay na, siyak pa yan ti madanagan kan kwa na. Gapo iti aramidon na. Ha? Anyat kahit mo asawan? Iso aka na ayon amapan ija ili. Tagsin sinarak na kanitalugtog. Ha? Anya? Nitalugtog nga asawa ni Carla nga dayjay sauday? Won, tata. Iso. Ne, apa niya adda ubing di taon nagyo, mare? Un mare. Aga ayam da. Inyag ni Melanie itay bigat. Dagiti duwa nga anak na. Iso nga da kay ayam dagiti anak ko. Ha? Kasta ka di? Imbag man tanaanos ka tamang bambantay kadagiti anak ni Melanie. Nga oray nagdadakos ti ibagbaganakan ka. Anyat kayat mo asawan, Rose? Kat no ibagbagana, nga iso ka no nga ibagbagam amakiwin naswasan kinitalugtog, gaputa umapal ka. Anya? Kan nakunana pa'y, akas taunay ti apal mo kan kwa na. Gaputa ure addan anak kan asawa na, adala ta agaram kan kwa na. Saan ka no akas kan ka? Amanipod na ki asawa ka, kat nagbalin ka na alosyang. Anya? Kasta ti imbagaday jay, babae? Wan mare, saan ko nga inararamid day ta nga istorya? Kan may isa, saan laang asyak tinangibagaan na itidayta? Padasam nga agsaludsud kini Mare Angie, kastamot laang ti imbaga na. Anya?
Napan ka di pa di lalakiro nga asawam, Roldan? Apay, kumare? Oh, inyag ko dagiti anak yo. Nga inyag nala ija balay. Ibagam kun kwa na, nga itugot na ida ija pagsarsarakan da kan ni talugtog. Anyat kayat mo asawan, mare? Dumngag ka, di bakit mo, kanita lugtog, nga asawa ni Carla, adda relasyon da. Ita, bagbagaak ni bakit mo, asar dengan na kuman, ti aramiden na amaday. Imbagak apanunutin na kuman, dagiti anak yo. Ngamgayam, napanaimbagbaga kadagiti tattao, nga ibagbagak laeng kano, gaputa umahapalakkan kwa na. Anya? Ha? Anya kumati apalakkan kwa na? Ti kinalalakiro na? Ay, si bibiyag ka pala ang asawa na? Ngam isuksukat na kan? Ha? Kasta ka di? Anya? Diyak kayat nga agsao iti kastoy. Ngam gaputa kasta gayam ti ibagbaga na. Ay na, maruruda ka talaga. Awanan ka itibain si ka, Melanie. Kalpasan ti amin a kinaanos ko kan ka. Kasta gayam ti ibagbagam iti tattao nga umapapalakan ka. Oh, anya kumangay ti apalakan ka. Ti kinalalakirom. Kasta ka de, ha? Mare. Tunggal adda pa panam. Siya ti mangbambantay kadagiti anak mo. Numaawanan kayo, da kami ti pagutangan nyo. Ngam kasta gayam ti ibagbagam kontra kanyak. Mare, pasensya ka kuman. No ti panagkunam, kat umapalakan ka, gapot adda gusto kan ka. Daytoy ti tandaanam. Cheap item attracts more buyers. Maawatam dayta, ha? Melanie? Anya? Siya kung ti makamo ka dagiti ubeng. Naisagana kung dagiti kawas mo. Agtalaw ka no iso. Roldan, saan kumamot ang kasta? Saan napudno ti bagbaga day di apanyang? Ulbud day jay. Ulbod nga. No adda ti ulbod. Sika, nagawan na bain mo. Roldan, sikatay ayatak. Saan kung ayatan day di atalugtog? Mamati ka kumakanya. Sardengan nakman si Melanie. Ala, pumanaw kan. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Si kamot gaya Melanie. Apay ngay nga glup-lup yas metenday takawis mo di tabag nga imet mau. Ha? Siguro, pinagtalaw na kanila kay mo anya. Amo, Melanie. Kanayo nakman ngagdangag iti drama nga anya lakit ding. At danangag ko'y di namin sa nako nana, kabit pa more. No apay met nga minadi kay lama kontinto iti asawa yo aya. Anya aya ti kinayat mo iti dayde atalugtog. Nakaalas ti ugali na. Anya? Nagsingpet nila kay mo. Naggagait ka na ambisyon ha. Ngamin sukat mo kit din iti dayde atalugtog a babae raw. Ne, si kamot gaya Melanie, apay dagita bag nga imot mo. Kan oray la aglup-lupyas dagita kawas a kargana. Pinagtalaw na ko nila kay kumare. Mare, diyan ka muna niya taramidag. Di na kayatan ngagsubli aki jay balay may. Among mare, kasla ka la nagala iti bato nga impukpok mo di taulom. Nagsingpot nila kay mo. Ngamno apay pay lang amin ana aramid mo nga insukat iti sa bali. Anya nga ita, pinagtalaw na kakat nga rod adi na oras. Mare, mabalin ka di adituyang pailang balayo. Ha? Anya? Ay saan mare? Jak kayat adito'y kabalay ang makipagnaad. Ha? Makikabit-kabit kan tumot ngamin. Anya nga ita? Ala kabit pa mor. Anya lakit din aya? Nitalugtog ti pagkamangam. Sigurado akayat nakadayjay.
Apay nga may kapailangan dito balay mi, si ka Melanie? Mare, pangasim kumamatan na. Pakawanan na ko, ma. Si ka tinagar-aramid iti pakarikutam. Iso ang makaammo ka amang solbar. Di ka kat mangiramraman. Mare, pangasim kumamatan na. Tadituyak pailaang balayo ang makiturog ita arabi. Alan, awanan ti amo ka papanak ita. Anya? Kat mapaning ka ija ayan daya at talugtog mo. Iso ti pagkamangam. Siguradong agragragsak dayjay no ijay kabalay da makipagnaad. Mare, saan mo't amabalin? Tasimang putan tay asawa na naggapoy jay abroad. Anya? Kat anya ko mano simmang petan. Kat mainayon ka ija balay da. Total nagpuskol mo tarupam. Iso nga roday ta ti karir mo. Ti agbalin na kabit. Ti mang dadaol iti pamilya. Isa ka ba alam na ita? Ore adda di asawa na. Agpamarang ka nga awan amom. Kas labis pren kayo laeng kas jay. Nya. Apay ngayon may ka dito yung Melanie. Wow, awan namin pagturugak ito. Bueno papagayam, Pinakaawagan iti hanay. ditan Amangan tinaggibusan no, ti adamakan maysapay a Narigatan. pakasaritaan iti biyag. Ala, agawid ka. Dito'y drama Di ka matulungan tayaw. ita. Anya Ang laki mumot nga dan din. di bakit ka. Ang mga dumakadlaw. Kasano ang ngaruditan? Hindi na kun kaya't apagawidan nila kay ko ije balaymay. Ay kat makaamukan Mabalin mo't amaturog kalatan iigid ti kalsada. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam kanya. Sana bali. Saan ka mo't anadalos? Tapno na dalos mo't ti pagturugam. Okay laeng ken ka. Uray sa dino dita. Nya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Anya ti kunam kumare? Maumakan kinilakay mo? Uwan mare, pudno ti ibagbagak. Maumuma akon ang talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat amarikliknak para kan ko ana. Ngamin, di na ammo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, gaputa ada pa kain-in labam asabali. Saan mo't mare? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ta ti ibagbagam. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo, tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ang mauma kinilakay mo na awan ti makagapo? Ay na, mare. Agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Asukatam laeng no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipay agawid, kumare. Rabiin, kan agtudto daw. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid ka kitin, taing ka agsagana iji balayo. Kasladyak kayat nga rodin ti agawid, mare. Maumumak at talaga ka ni Rodolfo. Makitak lang ti rupa na kat. Maikatan ti ganas ko. Pa? Oo na yan, kumare. Kunamlaang dayta at ada pa kain-in labam asabali. Ala, inkakot agawitan. Taamangan no pumigsapay da ito'y tudo kat di kan makaawid. Ne, si kamat gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudong, ngam pumanag na kapailang. Naggapo akman iji balay da kumari dunang. Ha? Imbes na panak ijay, tapno i-share ko kun kwa na ti parikot ko. Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanyak ako mari na. Anya nga min ti parikot mo, aya. Ay na, tinabayag a parikot ko, maray. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kun kwa na. Anya? Uwan maray. Kunaklakit din no matulungan nak ni Donang. Ngabsaan mo't gayam. Asino mat nga min ti mayat at tumulong kan kamare.
Isulaan nga ibagbagam dayta, gaputa in love ka kin ni Guryong. Si kamot mare, di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amangan wada makangag, narigatan. Ay niya! Apay nga itaka lang, sikapan niyang. Nagpigsa titudo, umadda ka itirwar, apumanag na. Anya, Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kan ka. anya. Mabit man lang. Anya ti parikot mo ya. Apay akasta ka matan. Kung ka di nakasarsarita, di ka lang makauawatan aya. Ay no! Ay, nagpigsamutan day ti atodo na. Kan naglamukan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibagak a good morning. Good morning. Oh, aday ta. Oray klaangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di natay, nga ada iji lababo. Ta iluto ko, anak ko. Nanang, brown out matan. Nagsipngat dito'y unag. Ay, wan nga ro anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila. Uwan nanang, tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anya matanday ta kuryente. Amuda ka sa pulan ti tattao ita. Nang runa ta anda bagyo na. Ngam inidapdamatan. Anya matanti kastoy. Manon nga oras ti naglabas. Ngam awan matla kuryente. Kat, anya nga ro ti maramidan tayo nga ay. Nagpigsa nga ro ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laeng. Awan internet, awan pa'y silaw. Sakit, saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ko? Ay na, anos tayo ka di bakit? Saan ba't nga importante dagiti i-chat-chat mo no bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya saan nga importante dagiti i-chat ko? Ha? Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo? Aniya? No addaman ti ba nagkasan nga importante, sika dayta. Makapasuron, awan lang nga rodan internet. No anya pa'y ladita ti bagbagam, makapasuron na talaga. Nay, apayan nanang. Kasla kay matan at kurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ijesilityo. May isa ka mahal. Di nakpagsasawan iti kasta, ah? Amang ano sikat ti pangipapasak iti pungtot ka, ah? Anya? Apay ka di nanang, anya ti parikot yo. Marurudak nga ro, awan kuryente. Awan silaw, kan awan internet. Ay, na yun ay ati kastaw. Napatag ka di unay ti pangusaran nyo iti internet? Katuwa na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron na talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe ay, awan kuryente, aging gaita. Kulasa! Umay ka man ditaw. Apay ka di nanang. Mapan ka man idi karo ba? Ingka man kitaan no ada silaw da? Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Jakon maanusan at talaga ti kastoy. Ay, no sumangpot laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsipadag iti lineman. Ay, masuruna ka talaga. Abay, talaga ka di ngawanan ti maawatam si kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo, namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Marudak. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isimpa ka dagiti natumba a poste ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat ko ka.
Gaputa kasta kang agsasaong. Anya? Kaya't mo asawan? Uray saan anasaya ater aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Pumanaw ka man dito abay ko. Tama nga anya ti maaramid ko kan ka. Yawanan ba ang babae? Tila impopos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagam? Ni Panyang kade, kumare? Wan mare, ay na, kita man da iti impos na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga ang trabaho dagiti lineman. Iso anabayag anagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makawawat. Ay na, masabat pula da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tawanan ba eh? Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress akman kumare. Apay aya? Nakita kami jay post ni Panyang iti Facebook na. Nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa'y lang iti Facebook ko. Gaputa kad adda nga ro ti kuryente. Ngamiso ada gusti nakita ko. Ay na, makapabad trip. Uwan nga rod, kumare. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ang makaaw-awat? Wen matkit di ngam nalabas day jay ngay naramid na. Agasam, ibaga na nakabumbuntog dagiti linemen amang isimpa ka dagiti poste anatomba. Ay non, makapahay blood! Nasaya at mata nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanyak maray. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Di nak maangaw akas ta, mare. Tanasakit at talaga tinakom ko kan ka. Apay, anya ko matibasol ko kan ka. Ay na, nakitak di post mo iti Facebook. Rumbang ka di pa'y nga i-post mo ti kasjay. Oh, apay amakibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga rod nga i-post. Anya, iti maramidam. Anya! Mind your own business. Ay, anya matan ti kastoy. Amin matan apapanak, sikat ti pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Kat, anya nga ro ti kayat mo nga ibagak, palakpakakida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada day jay, tapno agnakam daman mat. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasayat na sabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanyak, sika abakla. Hoy, Panyang! Adda ka din na itulong mo nga oray basi tabanag. Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Adda ka di? Amom, kumare. Nagmayat ka kumaatong paan, iti kastaunay. Tapno mo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo? Ha? Ti amom siguro kat may sala nga poste tinatumban niya. Iswati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya ka maten. Dagiti linemen, mapanda agi simpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo anatumba iti kalkalsada. Saan analakada iti atrabaho? Saan da sigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam sika nga dalangi di balayo nga agurura iti kuryente sa o kaasao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit kasta? Ken maysa? Mabalin mo met nga i-message no adda kayat mo nga ibaga. Sana masapol nga i-post mo iti Facebook mo. Ipadlaw mo met apapansin ka. Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla?
Ngamin, pudno na kiti imbagana kan ka. Si kamot, Mare. Agyaman ka, tadi nakakatinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramiden na. Ay, No apay ngamin, anapanunot mo nga agpos iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapo iti kaawan ti internet? Gapo tadi mo maichat ni Guryong saan ka day? saan mo, kumare? Anya saan? Kat isulaang mati makagapo. No apay nga nagpakunik ka iti wifi. Tapno ka na yun mo, ama i-chat. Mare, day tangiwat mo muta. Mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan damait. Nagluto na kano iti pansit kan nagpalitsyon da kano. Birthday ngamin di anak na. Saanon? Ha? Tapay? Itaman pa ya kasta ka? Imbis asikatin numero 1 nga da no kasya nga dapas kain. Mabayin ang kadagiti ko kumare. Amin na matun. Kat kastaon iti ungat da kanya. Ha? Ay ket, ano sama? Basol mo. Basol mo no apay akas jay da itaken ka. Ha, gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan nga kukumare. Ay, Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alinnangan nyo kadag iti kukumarem gapo iti ugalim. wan lakay. Naamiris ko. Asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Iso, apakawanan nak. Ay sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Mapankay di ayanda. Isuda ti kasaritam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Pali Elmel, masikog magam ni Emma. Iso ya, pare. Kay tuhan pale. Asino nga hindi nakasikog kan ko na? Hindi ka no pali David. Oo, imposible mo dito pare. Ay na, patyen na ka di pali Elmel. Nakita nga lud amis mo adakkel ti tiyan ni Emma. Ket ididinamak ko ti kabsat na. Imbaga na amasikog ket ni David tama. Kasano na pasamak da ita? Kano ka na yun da nga agapa? Ay, amumon apale. Damagim to kadakwada no malanamit ah. Sigamot pare, ipagada mayaman. Ay na, unak man saan akayat ni pare David ni Emma. Yay, nasikugan na magaya. Gamit ti masabat ko, Emma. Wanya, siya, gaputa saan aninanang ko tinasabat mo. Anya? Kati sumad, alangan mo't aninanang ko ti masabat mo. Kat siyak nga ruday to'y, tamasapol nga ibagam, asika magayam ti masabat ko, Emma. Nala, pasensya ka na, Emma. Ay na, nagalis ti dalan. Agan anlad ka, nang runa tamasikog ka. Anya, api nga mom, sipsiputam ti biyag ko, anya. Ay na, saan, Emma? At dalang nakaibaga kanya. Kanawa mo ti dakes na itimbaga. Ta kinunaklaan nga agan anlad ka. Oho, style yu kit di ang kaaruba, ah. Day tala makibibiyang itibiyag ti sabali at tao ti amuyong aramidan. Anya? Nimit Emma da ita. Hay, Junie! Ay, susaba. Talaga, chismoso ka ba na niya? Sus. Kaslo tingli mo da ita, babae. Apa ka de, Emma? Ha? Sikatin ng ibagakin ni Elmer amasikoga kanya. Anya? Amok asika, gaputa si kalaang tinangibagaan ni David. Apay, anya ka di ti makagapo, tapno masapol nga ibagam iti sabali a tao?
Ay na Emma, awan mit tidakis na. Nga puta di mo mitla mailibak na ita. Dumakdakil ta tiyan mo oh. Katuraya! Wano? Nasakit tinakam mo, tamasikuga kon. Ha? Amangan mat no aggusto ka kanya. Anya? Amangan mat no nasakit tinakam mo, gaputa saan asika tinakasikog kanya, Juni. Ibagam lang nga. Ay na. Diyos miyo galapon, Emma. Agbain ka mamit iti dayta. Jakla pagan ano ti kasken ka babae. Akaslasan ang nagsagsagay sa iti mano alawas. Anya? Anya timbaga ni Emma ken ka pare. Nasakit tinakam mo. Gaputa saan asika tinakasigog kan wana? Ay na. Jakla pampanunutin ang masikog nasipat ko man. Uy, Johnny. Pangaasin ta di mo aramidan dayta. Makabasol ka laang. Amangan mo si kalaang tinagginawan na. Anya? Asus pare, delikado. Ang mga no si kanto ti karupro pa dyan anak na. Pagsilusan na kanto ni pari David. Ay, pakpakawan! Ay, pagan ano kumadedya nga Emma. Lipstick sa lipstick. Nga di mat agbrabas hertit. Ala, baybayan yun. Sana bale, tabaga akto ti kasinsin ko. Di ka masaksakitan na Remy. No, ibagbagami, tagpaiso ka. Kasla di na ngamin pasikaso ti bagina. Ay na, amok daytan pare. Talaga adi na ammo ti proper hygiene akmunada. Kahit, anya ti planom ita pari dami. Ni, abayan ba rin? Agsinahay ka matag. Awan mabalin ko. No di kat dinak ni Emma, pare. Ay, rumbang lang nga pare. Tani, masikog matag. Uwan nga rod, pare. Apay amalidayan ka pare. Di ka di maragsakan, tamang asawa kan. Ay na. Jack ay ayatan ni Emma. Nabarte ka lang minili. Ay na, tay takit ti malalay tinalaos una pa nagbarbartag. Ay, uwan nga rod, pare. Ano sa mabare, anyakay nga raw at daditan. No choice, pare. Dahil ito mga nga Emma. Apay nga nasimurot kanya. Uray ko man, no, di na intulok nga na mapasamak ka na kami. Sika mo pare, saan na mabalin ani Emma ti pabasulan? Kaputaan nagayatan nyo adwaray ta. Saan arasunday ta kinabartag? Iso nga ita, takdiramlatan ti responsibilidad mo kas ama. Agdan na kayon kini David Emma. Iso asuruan mo tan nga ornosan day tabagim. Na, taagin lalaing kamot, Remy. Anyat pa nagkitam di tabagim, nakapimpintas kaya. Ay na, saan aday tati kahit ko asawan? Ti kunak, ornosan mo't day tabagim. Tapno mo't may ayaw kan ka ati agbalin nga asawam. Adula amin dayta. Apay, ay ayatek ayamot ni David. Saan na niya? Kat, apay nga rod ang nagpasikog ka kan kwa na. Alaman? Ha? Ay na, Emma. Agdigos kamot uray every other day. Kan, punggusam na tabuok mo. Ngamno di mo kahit ti agpunggos, agpukis ka. Tapno saan ka nga agrup-rupa, abakat? Ay, unay kan, Remy. Makapasakit kamot itirik na. Di ka di masaksakitan, Emma. Ibagbagak laang daytoy, tapara mo't laang iti pagsaya atam. Nakasangpot kamot gaya man, David. Uwan, nanganakon. Iso ngayong kalatan mangan, no saan ka pa yanangan. Anya? Ay na Emma, anya day talangan. Urnusim mo day tabok mo. Si kamot, David. Kanayon mo apasakitan day tirik na. Ay kat basol mo nagbalin kang arsagay. Agdenden natan kas agasawa, David. Iso asaan kumamot akas taa. Ay na, di kaya ayatan Emma. Iso adi kan mas daaw, no apay akas tuyakin ka.
Addan anak ta, David. Iso asaan arumbang akastoy ta iti tunggal maysa. Ditakan. Ay, anyan ti kastoy. Inaldaw kadilatan nga agsubsubang kami. Kumusta nga iti biyak ti adati asawa na pali? Anya nga asawa sa sawamot pare Johnny. Naa, kit isumit. Apay, panagkunaw ka di kit single ka pa laeng. Single pa lang. Kaputasan kami pa nagkasar ka ni Emma. Ay na pali, kasal mo kit din ni Emma. Kaasimit, adan anak yo. Asino mga iti mangikasar iti dahil babae. Kano di na amutek sa gaysay. Anya? Kitwan mo pare. Saan pa yaman nagdigos ah? Ay na pali, anyan ti kastang alamid yo. Nun ni Emma, istoryain na ka. Katsa ka, istoryain bet ni Emma. Asino nga ti husto ka na kayo atwa? Anya? Wan pali, iso nga unusin nyo kit din ti bagbagiyo. Laglagipin nyo nga dan anak yo kaasimit di ubiyang. Apay amay may sa akilo abagas ti ginatang mo, Emma. Wala, taisulaang mati kabailan ti kwartak agatangan. Apay, di nakainig ka ni Pari David. Ay na, ni David pa'y mataya ti pang namnamaak. Awan tinamnama iti daydi a tao. Anya? Katwan, arak laang ti amuna agatangan. Iso abagbagaan nyo man. Ay na, sika at imang bagbaga ta kabalay mo ka nga raw. Hay, anya kayo mutan. Awan pa'y mati kunayo at tumulong kayo. Sa bagay, kay kayat yukid di anya. Tamairamraman kayo iti gatgatangan na nga arak ken pulutan. Tagpapada kayo mat nga arsab iti arak ken pulutan. Ay na, Emma, agawad ka kidin. Tanay, nagadumutin tinay bagang. Reme, adaman damagakan ka. Anya ka di dayta? Apay, talaga ka di akas di ni Emma. Ha? Apay ti kasinsin ko. Apay, talaga ka di adi na kayat ti paisuro. Ay na, kunaklaki din niya ti damagam. Ang, wan, talaga nga ugali nan sa tisaan apa isuro. Diyak nga rod amo no apay akas jay. Isumet lagayam ano may papan iti proper hygiene ti bagak. Agungot adagos. Kan kunak nga ing kami agpaparlor ta ilibre ngam di namot kanya. Ay, dayta nga rod ti madi iti kasinsin ko. Di na amo nga asikaswan ti bagina. Kan ti madi, jay kanayon nga ibaga na adi na ay ayatan ni David. Nga masikugmat manan. Anya? Kanayo na nga ibaga dayta? Wen, Remy, iso abinagaak asaan ko maakas jay ti sang kaibagana. Tamanay nayunan mo ti anak da. Kumusta ti panagdandan kini David, Emma? Hey, jakam mo. Saan anasaya ti panagden nami? Takasla saan kami mo't nga agasawa? Anya? Wen matremi. Katno dinak pay mat agkan. Anya? Katwan mat dinak arakupan, dinak agkan. Anya kanuma ngay dayjay. Ay na, jak amo kada kayo, Emma. Agtungtong kayo adwa, maipapan iti dayta. Ay, Kan may sa Emma, ang mga nuray talangam ti may sa adina kayat kan ka. Napintas ka matkat, ngam kurang kalangamin iti panangaywan iti bagim. Agdigos ka akanayon kunak. Kan agsagaysay ka, kan agtoothbrush ka mat anya. Wan, Emma, kan may sa, di mo ibagbaga di mo ay ayatan ni David.
Tani, masikog kamot gayam. No saan mo nga ay ayatan? Anya ngay nga ro ti set up yo. Housemates with benefits kas jay? Pudno nga ta tinadamag ko pali. Nganya, nagsina kanumitin da David akan Emma. Anya, sapay manulahang abulan idi nagpasgay ni Emma. Ay unay mitten takas tabali. San ama awatan no niya talaga ti palikot da. Un nga ro, nagsaw ni David, di na ay ayatan ni Emma. Nung nagsaw ni Emma, ibaga na adi na ay ayatan ni David. Ay, talaga ajak ida maawatan pare. Tangay nagsubli kamot laang dito'y dagusyo kini Emma. Urnosan nyo mutan ati bagbagiyo, David. Ha? Kasla kayo laubeng. Aga pa kayo ita. Agkapya kayo manin inton bigan. Anya lakit din aya. Rime, Panunutan nyo mo't lagi ta anak yo. Talo laang titawon day tamaysa. Day tamaysa mo't 2 tawon na laang. Apay, di kay lamaasyan kadakwada? Remy, kinapudno na. Masikugak manin ita. Anya? Wen, Remy, 2 bulan ng tisikug ko. Ay na, nukasta nga rod, ornosan yun ti bagbagiyo. Tani, umad-ado ti anak yo. Ngam kitaan nyo mat ag family planning kayo mat. Tapno saan nga agsasaro no unay ti panagsikog mo? Remy, Ag sing-singpot kamutin David. Saan aray ta agbarbartek ti unaam, taadan anak mo. Kat si kaamot Emma, adala mo ti proper hygiene. Tapno tuladan mo, dagiti anak mo. muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Hay, di ka man nalaaw di kasi ka, Mercy. Ay na, kankantaan kayo nga rod kin ni David. Ay na, di ka man dita, Mercy. Masurunak lang. Amay, nagsinublan kami ayakit saan man. Kano nagsublin, ijay dagos mo. Ipagpagapuklaang iti anak mi. Oo, di ka ban. Amok kaya't mumulaang. Ay na, sana niya. Jack ay ayatin ni David. Di mo ay ayatan. Ngam nakatalo kayon, iti anak. Anya? Ay na Emma, tanangem ti panagsasaom. Tama ibabain ka laeng, no di mo alwadan ti tabas day tadilang. Ay na, David. Data ti pagsasaritaan dagiti gagayim na. Ha? Pudno ti kunada. Agbalinton atallo ti anak na. Iso anasken nga urnusen tamot kuman ti bagbagita. Ay, wen nga rod, Emma. Day tamo ti bang panunuta. David, Agbalbaliw tan, Emma. Agsingsingput tan, para iti anak ta. Kin igawid kon ti agtrabaho. Tapno kalay satan. Kat agbyag tayon to naragsak. Wen, David. Adalam mo ti proper hygiene Emma.
Tapno pleasing kamot akanayon iti panagkita. Wen, David. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.